hadu shibaje menski ikes ki bathamai ki bangiyo Mynta kasih gilang saufu ar nagini saufu ar life way kidai hapo east castles shifong naki forces paramilitary forces earth way naki way Ribhoi lie North Garo Hills Iway West Janta Hills Iway West Garo Hills Ndreu but nakini Ndreu Iway idei na po the armed forces paramilitary forces but sao idei Iway the active case kibagi dan hadu mentaksi baru kendum lang kilong si hajar si spa nyopukra pada kini si hajar si spa nyopukra nyau spa handai kunyo kidai po east castles nagini nyau spa handai kunyo spa prapusan kidai na po armed forces paramilitary forces but kiway kidai sun spa khat West Castles South Kulai Ribhoi Khandai Pusau Nagini Khandai Pusau Ar Pusau Gidei Napo the armed forces paramilitary forces but Kiway Gilong Nyoko West Janta Hills Lai East Janta Hills Khatar West Garo Hills Shispa Khandai Punyo but Nagini Shispa Khandai Punyo Shispa Ar Kulai Gidei Niki armed forces paramilitary forces but New South kidai na giway Southwest Garo Hills South Garo Hills Khatar but nagini Khatar Shipho kidai armed forces paramilitary forces but R kidai giway East Garo Hills Lai North Garo Hills Khatlai baru kibalan kabar mentakasi ilang South Kulai. Lagi ni South Kulai, East Castles Lai, Ribhoi Nyau. Lagi ni Nyau South gidi armed forces, paramilitary forces, Lai gidi giwe. West Garo Hills Lai Fuar. Lagi ni Lai Fuar, armed forces gidi armed forces, paramilitary forces, but Nyau gidi na giwe. Southwest Castles Iway baru kiba dari kabar hadu mentakasi belum lang barakat kilang praspa laifu a bat kiba khlat na kilang pras hadu ar baje menemelsi kilang nyau fundreu hajar nyau spa ndreu fu a bat ki test negative kilang nyau fasa hajar aspa kendai pula ki test report ki bangidang up kilang kumba sauspa sampuai apa kejela kejungi hadu menemeski arbaje kilang laifu hajar nyuspa sampusam